Nangunan Gobyerno-Probinsyal han Eastern Samar upod ang Department of Health ngan City Government han Borongan hapaglunsad han World Immunization Week 2026 didan Abril 24 han Barangay Sabang South Covered Court, Borongan City. Kabahin han padayon nga paningkamot nga paparig-un ang proteksyon han kabataan kontra magkaiba-iba nga mga sakit. Hapakikimanggrawhan Radyo Pilipinas, ginsabi ni Mark Greg Rodriguez, Provincial Coordinator han National Immunization Program han Provincial Health Office, naging malampuson ang aktibidad kundi sobra 40 nga kabataan na nabakunahan, pinaagihan mga bakuna nga sagupan routine immunization, sugadhan kontra meningitis, tuberculosis, pulmonya, hepatitis, tetanus, ngan iba pa. Gindumara liwat ang ceremonial vaccination ngan seryehan health education lectures, tikang may health workers ang DOH, Provincial Health Office, ngan City Health Office, nga ginpapangunahan ni Dr. Patricia Bernadette Apita. Gintalakay din importansyan bakuna, mga nahimuhan immunization program, ngan mga tiarabot nga aktibidad, sugadhan measles, rubella, supplemental immunization activity, haagusto yan ang tuig. Ginpahayag ni Rodriguez ngan aktibo nga partisipasyon han mga kag-anak, nagpapakitan padayon nga pagsarig han komunidad ha immunization program han gobyerno. Nagpasalamat liwat ang probinsyal nga gobyerno ha pangunguna ni Governor Ralph Vincent Ivardoni, ha gobyerno syudad han Borongan tungod han pagbaton han implementasyon han launching. Presente han okasyon hira Dr. Caledonia Alvor, Rural Health Physician, Renanti Araba, Nurse 6 ang City Health Office, Rowena Vilgalino, Representante ng Provincial Health Office, National Immunization Program, Gina Marasigan, Development Management Officer 4 han Department of Health, Maricris Capia, Health Promotion Officer han PHO, Josephine Musquesa han PhilHealth Borongan Local Health Insurance Office, ngan Julius Cleto Uy, punong barangay han Sabang South, upudan healthcare workers, barangay officials, BHWs, mga kag-anak, ngan iba pang partners sa kahimsog han Panlawas. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.